imana irambwiye ngo hari umuntu uri gusengera amanywa na nijoro. mama, ninde uri murasengera? n'umugabo wanjye. n'umugabo wawe. hari abagabo ndimo ndareba, umugabo wawe baramugambaniye mama, bamushiraho ikintu gikomeye. ndamubona bamutwara muri gereza, baravuga ati reka dukore ikintu gikomeye ajye muri gereza, uriya mugore tumwumvisha azasebe. ari hehe mutware wawe? ari mageragere. ari mageragere. yaraburanye se? oya, bamukatiye talent ishuri. ntabwo araburana, akatiye talent ishuri. wari uzi ko agiye gutaha? mama, imana irambwiye ngo agiye gutaha mu izina ryande. Yes. Aho. mwigeze mumushakira umwavoka? oya. umwavoka ngiye kukubwira ni Yesu. amen. none aha tuvugana ntabwo ndi hano ngewe, ubu tuvugana ndi mageragere, ndi kureba umugabo wawe. amen. imana ishimwe. guhereza amakuru y'ukuntu agiye gutaha. urayashaka? zamura icyubahiro tuyamuhe mu izina rya Yesu. abanyamarayika batatu bagera ku bantu bameze nk'abamugiriye akagambane baramufungisha, ariko yari arimo kuzira telefone. ni telefone arimo arazira. ndaje nguha amakuru. zamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. imana wasenze mama, uzakorera imana, uzubaha imana, kuko imana igiye kugukorera igitangaza. umugabo wawe ndakurahiye bamushizeho urubwa rwa telefone kandi ntayo yatwaye. ibyo mvuga urabizi? abizi. mbonye abamarayika, ubu tuvugana ndi kumwe n'abamarayika batatu imageragere, ndi kubona bagenda bakavugana n'ubuyobozi, nkabona bari guhamagara umugabo witwa Olivier. Olivier ninde? umugabo wanjye. niwe ufunzwe? aratashe mu izina rya Yesu. abantu babyumvishe bahaguruke batere haleluya. bwira umuntu muri kumwe ngo imana igiye kugutabara mu izina rya Yesu. imana igiye kugutabara mu izina ryande. mama, hari ikibazo cy'amafaranga wari ufite kikugoye, imana irayaguhaye. imana ihabwa icyubahiro, ndayishimye. Mfite abana bangahe? umwana umwe. impamvu utongeye kubyara urayizi? oya. nguha amakuru ndayaguha mu izina rya Yesu. ndi umuhanuzi w'Imana. mbega ayo mashini ibara ya Yesu, ayo mashini ibara ya Yesu yakomeye. imana ifite inzira zirenga, nawe yanyuramo ikagutabara mu izina ryande rya Yesu. ndagira ntangariza umuntu wese uri hano kuvuga ngo guhera kuwa kane tuzajya dusengera ku Kinamba, ntabwo tuzongera gusengera hano Kuva saa 3. kuva saa 3 kugeza saa 9. kandi ndashimira Imana, ni ahantu hagutse, nta muntu uzongera kwicara hasi mu izina rya Yesu. ibintu byose birahari, Imana ibaha umugisha. Haleluya. umuntu rero ugakeneye baze kukamuhereza kira protokole No ku cyumweru kuva saa 7 kugeza saa 10. kwandika ibyifuzo ni ku Kinamba, inyuma y'igikari cya Beka, aho Beka ikorera. sare iri inyuma y'igikari, mwabyumvise? aho Beka ikorera hariya ku Kinamba ku Gisozi, sare iri inyuma y'igikari. umuntu uzaza ari we ugahereza azandika ibyifuzo 5, kuko Imana yavuze ko hari ikintu igiye gukora mu izina rya Yesu. Protokole ugahe umuntu uzaza, umuntu uzi ko azaboneka ku giterane kuwa kane. n'undi muntu uwo ari we wese mujye mumubwira ko tuzajya dusenga buri kuwa kane. ubwo umunsi wo kuwa gatatu urarangiye. wirira mushiki wanjye, waragerageje ariko ntibyakunda. Imana irambwiye ngo uyu munsi Imana irakubohoje. icya kabiri, Imana irambwiye ngo usenge, Imana irakwaguye. mbonye ahantu hanini cyane hameze nk'ibitaro,
mbona wambaye ikanzu ijya gusa umweru, ukora ibiki? Urumunasi. Imana igiye kuguha umugabo mwiza, kandi Imana irambwiye ngo abantu bose bakubabaje Imana igiye kuguha. Uyu mwaka wa 2024 ni umwaka Imana igukoreyemo ikirori kizatangaza isi yose. Dore ujye kwicarira. Waturutse he? Naturutse Uganda. Mushirira aho ngaho. Naturutse Uganda. Uganda hagana? Hoima. Hoima. Ninde wakuraritse ma? Ni mubyara wanje uriye. Ari mubyara we n'uwo azakugurira akantu. Uzamugurira akantu? Nzakagurira n'Imana nyigurire. Ureba ko nturi umumama mwiza. Kuva ugishaka bafashe urudodo barukura mu mashuka warayeho n'umugabo wawe, barangije bazirika inda yawe, baravuga ngo uzarinda upfa udakikiye ku bibero nk'uko abandi bakikira. Ibi ndabikubwira kuko bishyuye amafaranga 140 niyo mafaranga batanze. Ubu wowe tuvugana baragufite. Nagiye kubona mbona amavuta ya glycerine murayareba, nabonaga bayasuka ku rukoma y'amavuta agatemba. Mbona umupfumu nabonaga ari Uganda kure ku mupaka hafi na Sudan, arimo aravuga ngo uyu mubyeyi ntazigera twitinda ngo yihagararemo, uzatwitinda zivamo, uzarinda upfa udakikiye. Inda utwita umaze kuvamo inda kangahe? Gatatu. Igitangaza rero gihari ni uko ugiye kubyara wa muroza gihari. Tera haleluya! Wongera tera haleluya! Umutware wawe ari he? Uzasubira ryari? Na propose ngo gusubira kwa kanejo n'ijoro. Icya kabiri, umugabo wawe Imana igiye kumuha agakiza. Amina. Igiye kumuha agakiza mu izina ryane. Yes. Bari baravuze ko wowe nubwo uyu mugabo muri kumwe bifuza ko mutandukana, bari baravuze ko uzatuza umaze gushaka abagabo 6. Nuwakangaho uyu mugabo muri kumwe? Nuwa mbere. Uyu mwuka wose ukuzereraho udashaka kuzubaka, none aha ndawuciye mu izina ryande. Izina rya Yesu. Mama gasaba gushakira intebe niwo wakererewe, wihangane. Ndawuciye mu izina ryande. Rya Yesu. Nusubirayo umugabo wawe azarara guteye. Bagwita umuhanuzi yambwiye ngo ugomba kurara unteye inda. Amina. Igendere. Mashi menshi kwa Yesu. Ntabwo ibyo mbabwira ntabwo ari ukubesha. Ni bande bibuka ari umumama n'umugabo baje hano baturutse, niba ari Cyangugu, ndababwira ngo Imana ibahaye impanga 2 z'abana. Ni bande babibuka? Wari uhari hariya uza gufata iyo telefone nshaka nze kubyumvisha abantu. Bari barimo barambwira ngo turashaka kuza gushima Imana kuko uyu mwanya tuvugana indirimo, kandi yari amaze kuvamo inda inshuro zingahe? 4. Kandi noneho rero kuntu bari baramuroze, iyo yageraga ku mezi 3 yahitaga ivamo. Gira umuntu muri kumwe ngo ntabwo Imana izemera kuko gwa n'isoni. Haleluya. Haleluya! Ntabwo Imana izemera kuko gwa n'isoni. Mama, Imana igiye kugutabara. Uzaza gutanga ituro gishimwe hano. Kadukomereye samashime. Uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, uzikurinda waraturinze, uzikurinda mana we, uzikurinda mama, uzikurinda tela azokite, uzikurinda mana we. Imana irambwiye ishaka wagize ryo kuza gusenga Imana igiye kugutabara. Haleluya. Ugira umukozi ari he? Ese uzana n'umukozi wo gusenga mbega Imana ngura gukona ngwino hano sha. Zagurire mukecuru akantu dore yakuzanye gusenga. Imana irambwiye, Imana ikuye urupfu kuri uyu mwana w'umukobwa. Hari ubwo wari ubizi mbigusobanurire, reka ngusobanurire ngo amakuru. Uyu mwana wawe umufata nk'uwawe. Mbonye yaragiye gukamukamo amaraso
akava amaraso menshi akamushiramo. N'uyu mwanya tuvugana ndabona afite ikibazo cyo kuva kidahagarara. Yego, kimaze igihe kingana gute? Imyaka 4. Kuva uyu munsi ugiye gutsina, ntuzongera kuva ukunde mu izina rya Yesu. Katuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Imana imuhaye gutsina mu izina ryande rya Yesu. Tugiye kwinjira mu gusenga. Muhaguruke ku maguru yawe. Professor Riya mama sikata. izina rya Yesu. Tilaboshe teleboshe. Haleluya. Tugiye gusenga. Haleluya. Haleluya. Zamura ibiganza byawe duha Imana icyubahiro. Riya mama seteleboshe ya mama. Izina rya Yesu Kristo. Ngiye kugusengera Imana. Aho uhagaze wohereza imbaraga z'Imana. Ugiye kubona umuriro w'Imana. Uwo murozi wakurose agiye kukurekura. Touch the sound. Haya mandi atukolegashi. Wena hano. Mu izina rya Yesu Kristo. Waturutse he? turutse Matimba. Baturutse Matimba. Mu Mutara. Mutara Kagitumba. Kagitumba. Kagitumba hajya ni mu karere. Mu karere ka Nyagatare. Nyagatare. Nonaha ushiki wanjye ufite agahinda n'amarira. Warababaye ku buryo nta muntu n'umwe wagohozaho mu muryango. Imana irambwiye bakuzirikiye mu kintu kimeze nk'umuyenzi, bavuga ko utazabyara. Ufite umwana tawe, umaze imyaka ingahe ushatse? Imyaka 9. Imana iguhaye gukikira, niko ivuganye nanjye. Bagukiriyeho iteka mama, Imana iraje ikwibuke. Imana igiye kugukura mu mubabaro n'agahinda wirira. Yesu aragukunda mama. Hari undi wagutabara uretse Yesu? Nawe. Shira la sangole tayize marige. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana igitabara. Wowe waturutse nawe ni mu Mutara Kagitumba. Imana irambwe ngo hari umwana wawe urugo rwawe rugiye gusenyuka neza neza. Imana irambwe ngo igiye kumwubakira rudasenyutse. Kandi hari ingwara ufite uyu munsi ngiye kuyitegeka icyo ku buzima bwawe. Zamura ibiganza. Ngiye gusenga Imana. Aho uhagaze ugiye kumva imbaraga z'Imana. Hari imyuka igufashe igiye kurekura ubuzima bwawe. Mu izina rya Yesu. Ibyo bintu bigufashe ugendana nabyo. Hari Imana igiye kukubohora. Mu izina rya Yesu. Iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica. Mu izina rya Yesu. Niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngiye guhamagara imbaraga z'Imana. Zigiye kuvugana n'iyo ndwara mu izina ryande. Professor. Ndashaka kuza gusengera iyi nda yawe. Haleluya. Hagarara hano. Haleluya. Amen. Zamura ibiganza uvuge ngo Yesu. Yesu. Mbohora. Mbohora. Kuva uyu mwanya wa none. Kuva uyu mwanya wa none. Nakiriye imbaraga. Nakiriye imbaraga. Dayimoni. Dayimoni. Va ku buzima bwanjye. Va ku buzima bwanjye. Ndi umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana. Ngiye kwakira igitangaza. Ngiye kwakira igitangaza. Wambaraga we. Wambaraga mbiwe. Hari umuntu muri riteraniro ndi kureba yambaye umwenda wa gisoda wa daso atambuka ze hano. Umuntu wakoze muri daso atambuka ze hano. Tipalasi etaye. Imana irambwiye ngo hari akagambane kari kakuriho, Imana igakuyeho. Uri umudaso? Yego. Imana irambwiye ngo akagambane kari kuri wowe, Imana igakuyeho. Icya kabiri, wari ufite umwuka w'inyatsi nta kintu wageragaho. Byo mvuga urabizi. Kuva uyu munsi Imana iguhaye gutera imbere mu izina rya Yesu. Hagarara aho ngaho gusenga Imana. Tera haleluya.
umuntu wese waziritse ubukwe bwawe agomba kuburekura. mu izina rya yesu, umuntu waziritse abana bawe ngo batagira ubwenge agomba kuburekura. mu izina rya hari yesu, imbaraga zigiye kurekura umuryango mu wawe. izina rya yesu, amaboko y'abarozi agiye kukuvaho mu izina mu rya izina rya yesu kristo. muri benshi ntabwo nakora kuri buri muntu wese. kwizera kwawe ugiye gusenga, ngiye kohereza imbaraga z'Imana mu gusenga kwawe utoke. uyu mwana wawe papa, Imana irambwiye ngo kwirirwa mu nzu y'Imana kwawe hari igitangaza kugiye kurema kuri uyu mwana. umwana wawe kuva ukimubyara yavukanye ibibazo bitoroshe cyane rwose. mbonye gucya mu muhogo, mbona hari ikintu kimeze nk'icyifunze cy'umukara. mbona umwana wawe ntashobora kuvuga. asanzwe avuga? ntabwo avuga, ntabwo avuga, ntabwo yumva, nta nubwo avuga. abimaranye igihe kingana gute? kuva avuka. kuva avuka. mu bwenge bwe Imana yanyeretse uruvu. muraruzi uruvu? nabonaga umuntu yari afite umutsatsi, afata uruvu arukaraga ku gati. uko uruvu rugenda rwihindura, mbona ubwenge bw'uyu mwana wawe ntabugihari, bamaze kubuforomatamo. ariko Imana irambwiye ngo igihe kirageze, Imana ikagutura umutwaro w'uyu mwana. haleluya, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Mwicara aho ngaho.